Beletrina v živo. Dževad Karahasan, pozdravljeni na našem pogovoru, na katerem se bova pogovarjala predvsem o vaši trilogiji Kaj govori pepel, oziroma o prvih dveh knjigah, ki ste že išli v slovenščini. V slovenščini ste sploh zelo znani stalen gost slovenskih prireditev, obenem pa ste bolj znani kot romanopisec, čeprav ste pravzaprav človek gledališča in ste v literaturo vstopili po tej poti. Bi se začela kar s pogovorom o vaši trilogiji Kaj pripoveduje pepel. Prvo vprašanje bi bilo naslednje. Vaša trilogija Što pepeo priča govori o islamskom srednjem vijeku u Perziji i uz pomoć okvirne pripovijesti o novijoj bosanskoj historiji, među ostalim. Zašto ste se odlučili da povežete tako dalek događaj, tako daleko događanje i zbivanje sa onim što nam je još uvijek vrlo blisko, što nas još uvijek boli, naime sa temom rata u Bosni? Ili obrnuto, da li ste željeli približiti događaje u drevnoj Perziji baš ovom vezom sa događajama od nešto više od 2 decenije iz 90. godina prošlog vijeka? To je izuzetno dobro pitanje. Omar Khayyam je jedna od mojih obsesija još iz vremena kad sam studirao. Bio sam na 2. godini studija kad sam prvi put čitao njegovu poeziju i od tog prvog susreta on je jedna od mojih obsesija. Ja se želim baviti njime, želim nešto napisati o njemu. Znate, tako duboko očajanje izraziti s toliko mnogo humora, kao što Khayyam uspijeva u svojim pjesmama. To je jedinstveno u svjetskoj književnosti. Imate nešto slično, recimo ponekad kod Šekspira, na primjer u sceni na groblju sa grobarima u Hamletu, ali je čak i kod Šekspira to razvučeno široko. Khayyam u 4 stiha izrazi najdublje moguće očajanje sa toliko mnogo humora da se vi morate smijati. Čitav život se bavim pitanjem kako nešto o Khayyamu napisati. I nikad nisam uspio ništa napisati, vjerovatno zato što nisam ja bio dovoljno očajan. Nisam imao ono ljudsko iskustvo koje je Khayyamovu poeziju hranilo upravo tom dimenzijom očajanja, suočenja sa užasom. U jednom trenutku se naprosto povezalo. Svi gubici koje sam ja morao prihvatiti u životu, iskustvo raspada svijeta koje sam doživio, iskustvo potpune izgubljenosti ljudske, intelektualne. I shvatio sam da mogu napisati ne esej o pjesničkoj formi rubaije, ne pripovjetku, esej o Khayyamu i njegovim prevodiocima, nego jednu vrstu biografije koja bi pokazala kako se u biografiji jednog čovjeka reflektira epoha, historijska epoha. Jer Khayyam je doživio nešto slično ovome što mi danas doživljavamo. Raspad svijeta. Podsjećam vas na to da je Selđučko carstvo u kojem je Khayyam živio prva socijalna država u historiji svijeta. Država u kojoj nije bilo gladi, svi su imali besplatno školovanje, država koja je veoma uspješno
odstranila siromaštvo, država izuzetne tolerancije u kojoj su živjeli zoroastrijanci, kršćani, židovi, muslimani. I ta država se u jednom trenutku počinje raspadati. A taj raspad se direktno odražava. Reflektira se u sudbini Omara Hayama, moga središnjeg junaka. Da budem iskren, ja nisam htio, nisam znao, nisam uopće registrirao koliko je to aktualno. Ja sam počeo ispisivati svoju priču o Hayamu u nadi da ću uspostaviti razgovor s jednim davnim čovjekom. Znate, da ću razgovarajući sa Hayamom prevladati svoju osamu. I tek 2012. godine imao sam čast primiti u Düsseldorfu jednu nagradu. Pita me kolega, prijatelj, sjajni književnik, kritičar Lothar Müller, šta pišeš? Govorim, jedan historijski roman, tebe to neće zanimati. Moja prevoditeljica na njemački kaže, historijski roman? Tako aktualnu knjigu nisam pročitala u životu. Ona je upravo bila završila prevođenje prvog dijela Sjeme smrti. Tek ta primjedba me je upozorila na šokantnu aktualnost te knjige i onda i to mi je pomoglo da pristanem, na završetak, na ovu napomenu na kraju u kojoj direktno imenuje temeljni izvor bavljenja ovom temom, a to je uništenje vijećnice, uništenje biblioteke, razaranje sjećanja. Jer čovjek je prije svega i više od svega biće vremena. Kad bismo pristali na to da nas svedu na naše sad, mi bismo prestali biti ljudi. Čudo jezika čuva za nas vrijeme, omogućuje nam da razgovaramo s ljudima koji su živjeli 1000 godina prije nas, omogućuje nam da slutimo, projiciramo neku budućnost koja će možda doći za 150, 200 ili 3000 godina. Ja sam, ponavljam, izvor ovog romana bio je potraga za sugovornikom. Kad sam osjetio totalnu nepodnošljivu osamu u ovom trenutku u kojem živim, ja sam se okrenuo Hayamu da razgovaram s njim. Jer primijetili ste sigurno i vi da živimo okruženi ljudima koji imaju same odgovore i nijedno pitanje. Sretnete na ulici nekoga, pitate ga kako je, a on vas obaspe odgovorima na pitanja koja niko nije postavio. U potrazi za nekim ko bi imao pitanje, ja sam se sjetio, došao sam do Hayama, koji je imao sama pitanja i ni jedan jedini odgovor, kao i ja sam. I nekako su nas valjda ta pitanja i očajanje povezali. Tako da zaista ne znam jesam li posegnuo za raspadom Selđučkog carstva kako bih razumio raspad moga svijeta. Da li je knjiga krenula iz uništenja vijećnice ili je pisanje, rad na romanu doveo knjigu do toga, ne znam. Vaše pitanje je sjajno, moj odgovor je smušen, ali ja ne znam bolji odgovor. Vaš odgovor je sjajno slušati i puno se toga dozna iz njega.
Tako da ću ja morat sad nekoliko pitanja preskočiti jer ste mi već odgovorili. Možda bi samo pitala, da, ipak lik Hayama u ovom romanu poznajemo sa različitih strana. Poznajemo ga kao naučnika, kao astronoma, kao medicinskog znalca, ili čak kao lik fiktivni lik u tom aspektu koji pomaže u detektivskoj istragi, kao prijatelja važnih ljudi, vezira Nizamula Mulka, onda verskog vođe sekte Hasana Sabaha, kao muža i kao oca, ali ponajmanje figuriše u ovom romanu kao pjesnik. Ali ipak mi se čini da je to bilo, i već ste mi odgovorili, ono polazište koje vas je usmerilo prema liku Omara Hayama. Baš njegova poezija. Da, hvala vam za tu primjedbu, tako je. Hayam je kao pjesnik prisutan u monolozima. Svi unutrašnji monolozi njegovi su u stvari, ako tako mogu reći, parafraze, interpretacije pojedinih njegovih pjesama. Ali mislim da bi bilo pleonastično da sam se u romanu bavio njim kao pjesnikom. I zbog toga je samo jedna strofa se pojavljuje u prvom romanu, u Sjemenu smrti. I u drugom jedna. Dvije pjesme u čitavoj knjizi. Čitav niz pjesama je integriran na neki način u njegove monologe, unutrašnje monologe. Jer, znate, ja mislim da je izrazito pleonastično pisati o pjesniku tako da ga pustimo da piše u romanu pjesme. Ako kao glumac glumite filozofa, nemojte, molim vas, filozofirati. Pokušajte mi, ako ste pisac, pokušajte mi prenijeti filozofiju taksi vozača ili konobara, a ne profesora filozofije. Meni je Hayam, mislim, osnova romana je jedna legenda koja je nastala na istoku kratko nakon Hayamove smrti. To je legenda od 3 školska druga. Mislim da Vladimir Bartol tu legendu spominje u svom romanu Alamut, ali nisam siguran. Čitao sam taj roman prije 40-50 godina, mnogo sam zaboravio. Po toj legendi u istoj školi u Nišapuru učili su Nizamul Mulk, veliki vezir Selđučkog carstva, Hasan Sabah, utemeljitelj političkog terorizma, prvi gerilac u historiji, i Omar Hayam. I zakleli su se da će onaj koji prvi dođe do bogatstva i moći pomoći drugoj dvojici. Kad je Nizamul Mulk postao vezir, pozvao je svoje prijatelje, sjetio se te zakletve, pozvao i pitao šta će oni, kako da im pomogne. Hayam je tražio observatoriju i stipendiju. Hasan Sabah je tražio Alamut, tvrđavu u planinama. I prvi čovjek kojeg je ubio bio je Nizamul Mulk. Meni je ta legenda, koja sigurno nije historijski tačna, ali je po duhu istinita, bila važna da pokažem 3 odnosa prema moći, 3 forme moći. Hayam, filozof, naučnik, pjesnik, odbija svaku moć u ovom svijetu. On se oslanja na moć logosa, prirodnih zakona, i misli da su oni bitna forma moći. Nizamul Mulk ima političku moć, moć modernog političara. Slijedite me, jer vam ja omogućujem dobar život. Hasan Sabah ima karizmatičnu moć. On sanja o moći karizmatika, proroka,
slijedite me jer vas ja vodim. Mislim da je to jedan od razloga da Hayama ne osvjetljavamo toliko kao pjesnika, da se mnogo više bavimo njegovom zbunjenošću pred svijetom, njegovim povjerenjem i nepovjerenjem u odnosu prema stvarnosti. Jednom ste napisali knjigu eseja o jeziku i strahu, a u poglavlju Bilješke o strahu napravili ste jednu istinsku klasifikaciju strahova. Čak i u romanu Istočni divan sa sličnim vremenskim i krajevnim okvirom kao trilogija, strah dominira i prožima čitav svijet, sve ljude, sva njihova iskustva. U knjizi Utjeha noćnog neba Hasan sastavlja pakleni plan kako će vladati zemljom i ljudima i narodom i državom upravo kroz strah, upravo uz pomoć straha. Ali on u zadnjem romanu kaže da je taj strah i u Omarovim sećanjima kaže da je taj strah čovjeku imanentan, da ga on samo koristi. I šta biste mogli možda reći o konceptu straha kao svemogućeg nekog činitelja u svojim dijelima, pa i u sadašnjem političkom i društvenom trenutku? Koliko vidite ovdje sličnosti sa strahom koji nam sada vlada i koji nas sad terorizira? Hvala vam za to pitanje. Strah je, po mom najdubljem uvjerenju, jedan od izvora kulture. Kad bih bio obrazovaniji i pametniji čovjek, ja bih rado napisao bih jednu, uvjetno govoreći, studiju o kulturi u kojoj bih tvrdio da kultura ima dva izvora. Jedan je strah i drugi je san o raju. U strahu mi u stvari izražavamo naš odnos prema svijetu. Jer, Jana, kako izgleda naš boravak na svijetu? Mi smo kao glumci koje je neko gurnuo na pozornicu. Mi ne znamo koju ulogu igramo. Ne znamo u kojoj drami. Ne znamo je li to komedija ili je tragedija. Ali reflektori su upaljeni, drugi glumci su tu, publika sjedi, mi moramo igrati. Nemamo pojma šta. Dok smo mislili da ostali glumci znaju šta igraju, mogli smo se nadati da će ipak izići na dobro. A onda smo u neko doba shvatili da ni oni ne znaju šta igraju. A valja igrati. To je naša životna situacija. Život nema proba, nema repriza. Život je jedna jedina izvedba. Predstave o kojoj mi ništa ne znamo. Mislim da to pokazuje koliko je strah duboko ontološko iskustvo svakog čovjeka. I taj temeljni duboki strah mi pokušavamo artikulirati gradeći kuće, podižući zidove, čuvajući sjećanja, razvijajući pamćenje. Drugi bitni izvor kulture je san o raju. O jednom boljem svijetu. S tim da ja tvrdo vjerujem kako postoji desetine formi straha.
jedan ontološki strah je ovaj iz kojeg izvire kultura. Ali imate druge forme straha, na primjer strah koji se danas proizvodi na svijetu veoma sistematski i veoma uspješno, već od početka 21. stoljeća. To je strah koji ljude razara. Strah koji ljudima oduzima individualnost, razara društva. Vi ste primijetili da današnja društva po svemu su mnogo bliža srednjovjekovnim feudalnim državama nego demokratskim društvima koja mi još pamtimo. Strah kao sredstvo vladanja ljude pretvara u rulju. Pretvara ih u gomilu. Tamo gdje vlada strah, nemamo više ljudsko društvo. Imamo gomilu. Krleža je jednom rekao, u gomili jeste toplo, ali smrdi kragu. Smrdi. I Hasan je htio upravo to. Jer većina karizmatika, jeste li primijetili, molim vas, kako se u zapadnom svijetu, a bogme i širom svijeta, širi praksa političkih vođa koji hoće da budu karizmatici. Kako se politika kao služba zajednice pretvara u vladavinu karizmatičnog vođe. Velika većina političara koji danas odlučuju, ne odlučuju oni o našim sudbinama, žele odlučivati o našim sudbinama, žele biti karizmatici Hasanovog tipa. Ljudi koje morate slušati jer su oni to rekli. Kojima morate vjerovati jer vam oni to govore. Ti ljudi uvijek vladaju strahom. I njihovi sljedbenici nisu građani, nego puki sljedbenici, gomila. Oduševljena gomila. O Hasanu Sabahu, drugom osrednjem liku vaše trilogije, napisana su bila 3 književna dijela. Znači Samarkand Amina Malufa i Bartolov roman iz 1938. godine Alamut. I čini mi se da je neka meni najviše uočljiva razlika među ovim delima, pa i ja sam čitala Bartola davno, tako da ne mogu sad ni ja sasvim kompetentno to tvrditi, ali čini mi se da se Bartolov roman odvija među samim ovim Ismailcima u ovoj sekti i slika neke rajske vrtove, pa vi ste pomenuli ovu čežnju za rajem, koji isto postoji pored straha u ljudskoj prirodi. I Bartol slika ovu iluzornu zavjesu, ovaj zastor koji bi trebao zaslijepiti asisine i postići njihovu poslušnost. Dok vas više zanima utjecaj Hasanove filozofije i Hasanov teror na tadašnju perzijsku, teror koji izvodi u okvirima tadašnjeg perzijskog društva. Tako mi se čini, ne znam da li... Mislim da se moram složiti s vama. Bartol je napisao roman Alamut uvelike kao komentar onoga što je gledao u tadašnjoj Evropi. Imate tačno primjenu terorističkih metoda u Italiji fašizmu, u Njemačkoj nacizmu i Alamut, Bartolov roman je doslovno komentar, pokušaj da se prepozna, da se opiše ono što on gleda u njemu suvremenim društvima. Zato je
njegov roman mnogo više politički nego filozofijski ili čak historijski. I čitav roman se odvija zaista samo među Ismailitima, Nizarijama, sljedbenicima Hasana Sabaha. Mene je, kao što ste dobro primijetili, mnogo više zanimala Hasanova filozofija mreže. Sjećate se da u trećem dijelu romana imate čitave stranice u kojima on razmišlja o mreži kao modelu za razumijevanje svijeta. Njegova filozofija straha. Hasan tvrdi da je čovjek jedino biće koje se rađa sa strahom u sebi. Strah je po Hasanu naše ontološko obilježje. Kaže, svaka životinja izgubi strah onog momenta kad se uklonio izvor tog straha. Ako se ovca boji vuka, uklonite vuka, ovca se prestaje bojati. Samo čovjek svoj strah nosi čitav život u sebi. Jer je čovjek rođen sa strahom. Čovjek je jedino biće koje zna da je protjerano. Protjerano iz raja, protjerano iz materice. Nije nimalo slučajno da sve velike religije počinju egzodusom. Izlaskom iz Egipta, izlaskom iz Meke, najprije u Etiopiju, pa u Medinu, izlaskom ili pak ulaskom u Jeruzalem, pa izlaskom iz Jeruzalema na Golgotu. I taj izlazak, izgon, je temeljno ljudsko iskustvo, ontološko iskustvo koje nas određuje. I o tome Hasan strašno mnogo filozofira. I imate čitave desetine stranica u romanu ispisane o tome. Malufov Samarkand je opet nešto drugo, mnogo više skica za nekakvo razumijevanje te kulture nego li priča. Ali ja sam čitao još mnogo, imam strahovito mnogo literature o Hajamu i tom dobu. Nažalost, nema mnogo literature o Hasanu, zato što je praktično sve što je on napisao spaljeno. O njemu znamo ponešto iz sekundarnih izvora i često, kao i o gnosticima, uglavnom znamo po napadima na njih. To što je meni iznenadilo možda u trećem dijelu vaše trilogije, znači u Mirisu straha, je to što se javlja neki drugi pogled, znači neki novi pogled Omara Hayama baš na tog svog prijatelja koji je uništio državu u međuvremenu, koji je verovatno uništio i Hasanovu sreću, njegov život, ali što je zanimljivo je da se sad iskaže da Hasan još uvijek razmišlja, Omar Hayam još uvijek razmišlja o Hasanu i da je čak kadar empatije do svog starog druga. Nakon svega što on o njemu zna. Hvala vam za tu primjedbu, slažem se. Strašno je zanimljivo da u trećem dijelu ostarjeli Hayam mnogo više vremena provodi sjećajući se Hasana nego Nizamul Mulka. Iako je s Nizamul Mulkom bio bliži, proveo je mnogo više vremena, ima mnogo više bitnih iskustava. Sada, u starosti, Hasan je mnogo prisutniji u Hayamovoj svakodnevici nego Nizamul Mulk. Jer
Prvo, već smo rekli, Hasan je karizmatik. On strašno, svojim sugovornicima strašno nameće sebe, svoju osobu, kao temu i kao predmet. Nizamul Mulk je otmjeni, diskretni aristokrat, koji se trudi da ljudima oko sebe pomogne i da na njih djeluje ne kao osoba, nego kao onaj koji nešto čini. On želi na ljude djelovati svojim djelima, a ne svojom osobom. Zato je u Hajamovom sjećanju Hasan jedan od razloga, mislim i zbog toga, to je jedan od razloga da u Hajamovom sjećanju Hasan bude prisutniji nego Nizamul Mulk. Drugi razlog je naravno ovo što ste spomenuli. Hasan je vjerovatno ubio Hajamovu ženu Sukajnu. I Hayam do dana današnjeg ne zna kako da na to reagira. Ne smije pristati na mržnju. Jer onaj koga mrzite postaje vam užasno važan. Mržnja uvijek porobljava vas, ako je osjećate, ne onoga kome je upućena. Ne smije pristati ni na osvetu. Uostalom, on zna da je Hasan sebe osudio na totalnu osamu. I učinio bi mu veliku uslugu ako bi ga ubio. Karizmatici su uvijek osamljeni. Osim toga, Hayam je racionalist, on je matematičar. Znate, jedna prijateljica, kolegica mi je prigovorila da je moj Hayam suviše trijezan. Pa kaže, za Boga, on je u predaji veliki pijanac. Govorim ja, Barbara, u pravu si. Jedino pijan čovjek piše knjige koje nose naslov Algebra. Mislim, za Boga, Hayam je apsolutni racionalist. I on sve mora razumjeti. On je matematičar. I on pokušava sada u starosti razumjeti Hasana. Zašto je čovjek sebi to uradio? Što je Hasan uradio sebi. I naravno upravo zato, zbog ovoga što ste primijetili da je Hasan strašno prisutan u trećem dijelu romana, treći dio je koncipiran uvelike kao platonovski dijalog. Ostarjeli sveznalica Hayam, koji zna filozofiju, matematiku, astronomiju, alkemiju, medicinu, i mali analfabet iz Bosne Vukac uče jedan od drugoga. Vukac od Hayama uči pisati, razmišljati, govoriti. Hayam od Vukca uči prepoznavati ono što je neposredno dato, ono što je pred očima. Upravo od Vukca Hayam naučio da nisu moguća dva živa bića koja bi bila identična. Ono što je živo ne ponavlja se, jedinstveno je. Ono što nije jedinstveno, nije ni živo. On je to naučio od Vukca. I tako dalje. Tako da je, mislim da je dragocjena ova primjedba, da je u trećem dijelu, Nizamul Mulk je Hayamu jasan. Oni se ipak mogu razumjeti. Ali mu Hasan nije jasan. On se sa Hasanom ne može razumjeti. I zato se obsesivno bavi njime i u starosti.
Dobro, sad smo govorili već o trećem dijelu ove trilogije koja na slovenskom jeziku još nije izašla i nadam se da će izaći sljedeće godine. Ja bih ovdje završila možda, ipak bih pitala, možda ako imate još nešto dodati od sebe, ja nemam više pitanja danas. Pa nemam šta dodati. Mogu samo reći da se zaista izuzetno radujem što ta knjiga izlazi na slovenskom. To mi mnogo znači. To će biti vaša 7. knjiga na slovenskom. Ma to je fantastično, ali mi mnogo znači da upravo ova izlazi na slovenskom. Mnogo mi je, mislim da toj knjizi mnogo koristi i Bartolov roman Alamut, koji je na neki način pripremio teren, uveo tu temu u slovensko kolektivno pamćenje, kulturu, književno pamćenje. Mogu napomenuti da je negdje krajem augusta izišao i kineski prijevod ovog romana i prevodilac mi javlja da se odlično prodaje i da se mnogo govori o knjizi. Znači može i preći ove granice kulture. Što me podsjeća na vašu primjedbu, na vaše reči, nekad kad ste već gostovali u Ljubljani, da se granice obično ne nalaze među kulturama, nego obično unutar jedne kulture. Mada je tada bio govor o ezoteričnim i eksoteričnim shvaćanjima. Da, i to sam govorio povodom istočnog divana. Kad sam objašnjavao zašto se roman zove Istočni divan. To je moja replika na Goethea, na njegovu veličanstvenu knjigu Zapadno-istočni divan. Kad je shvatio da u Evropi toga vremena 1810. 15. nema sugovornika, Goethe je sebi našao sugovornika u Hafezu Širaziju. 5 stoljeća i nekoliko hiljada kilometara. Ali to nije razlog da ne razgovaramo. I napisao je Zapadno-istočni divan, želeći da pokaže kako između kršćanstva i islama se mogu graditi mostovi, kako se oni ne mogu odvojiti. I ja sam onda kao repliku na tu knjigu napisao roman Istočni divan, želeći sugerirati misao da su granice unutar jedne kulture provalije koje dijele ortodoksne i heterodoksne. One koji vjeruju da posjeduju istinu od onih koji traže istinu. Te provalije je teško premostiti. Te granice je teško nadvladati. Granicu između skeptika koji traži istinu i idiota koji vjeruje da istinu posjeduje. To je teško. Đevede, ja vam lijepo zahvaljujem na ovom razgovoru. Za naše slovenske bralce in poslušalce pa bi povedala samo še to, da sta do zdaj od trilogije Kaj pripoveduje pepel išla prva 2 dela, se pravi Seme smrti in Tolažba nočnega neba. Obe knjigi sta dostopni pri založbi Beletrina, ki jo je izdala, pa tudi v drugih knjigarnah. Če pa berete na bralniku, pa tudi v e-obliki. Kot e-knjige. Hvala lepa. Beletrina, v živo.